mo bambana liku sa'de banuan.
Makanya susah sekali. Ada di sini. Ada ternyata tidak di sini. Sampai sore. Tinggal. Oh, biasanya apa ya? Tapi
Sabi. Tabeta pirangipi sangat ku pamale pite tangkia suruna te do lele ta pirangi mele mi yakuna ka pamale male ko minali sama to awante ya te parepe lulangan tong konon lai lulangan butuh EPT ya te tena musa ulemo ya te bisa te berigara berokoti Sama ni kau gitu. Kuya miriam bat inan dan te kuya yang mati di pelamai ya te Oh, tu. mapenta luna lulako bilonga Lula ko bilang ngate, mi pirangi solanas mi male menalai. Ya te misa kombai la si badua te, kombi balu te misa. Keringan ni kamu kalian mi ana sora mi male men nda mission na la pimati te. Chồng, ôi giời, chồng như vậy. Bapak kayo, muray pa. Muray pa nung
Yate misa ate na usepon. Yang udah tolong dongong dari malah apa susi moto ya. So usepon ke. Jadi yate ate misa. Lula ko tangki na sa tomate pe kumbega late sekolah. Ya si baling nate kumbe la ko bilong ato ya. Mbay lang baray lang. Ayan ko lang bay, mbay. Hindi uli. Saya konten. Apa? Bukan uli. Meron ko dak. Nungka to. Parlamento Ramar Bombong Bulawan nate barung datu Diongo Pali Surara nate garuga Pulimbang angga kita tubang pangupane datang radang nasambe kawaran pa inde inan pentoninan Ikumbay tapagararang pa mutaling adawanta bulan nalaki kambusan tun sangarara ataro pitong kunan kada laki ka abiri tiulan pa gantian bulawan taro te panito bisara tanggalan na patiramban niya tuwa ata tanggalan na puli pa niya parayanta yamo tu rombongan na ba ito sa nasiturusan na delok pasering yung Majayapura rampo umpa makambarangnya na tuutun nituwa rombongan na ba ito sa nasiturusan na Nenay Depi lo masih pun tinoring rambo na pato lagu Bapak Army rombongan na ba ito sa nasiturusan na Bati Nek Bakko Mariri Saloso rambo na pato lagu Bapak Army rombongan na ba ito sa nasiturusan na Mama Depi Damajat dengan rampo tuutun may tuwa rombongan na ba ito sa nasiturusan na Nenek Anjar Mariri Saloso rampo may pato lagu Bapak Army rombongan na ba ito sa nasiturusan na Bapak Pini Makassar rampo may pato lagu anak tomate rombongan na ba ito sa nasiturusan na Bapak Hebron Yumay Nabire rampo may pato lagu Bapak Pindi dari yang toto sang maraton tapak gantian malabita di sabuk lantaran tekalua di pekadang tandong masya-sia nakukua kideni tanga malesa ba atau tanga marurungan lidan tama suling perang ninta kukua mela kita rapat pakalole masaladasa natotong di papisanan kalau ya kene kinalota ba tutangkan suruh datu ma'rupabai kasi tirumelo te medito silot na departamento na to kapapatong tamani polis salumna yato kitaram bototon mampato ma tete metu asya mampato lakona katomate yato latas sitiron ba ato latas sipatuan iya mo to Papana Army ayan naman kanito na
sita bandit yo inan panampanan na sampan iti may diposilo na lantirar ko na panda di bolong. Nambay mila kita buka ulang kami doon na suling ka madatunta to may kalakoto inan latan ng pataro to rama katong kunanta ba ito kamarin tinanta lang timaklo to temo kores sumangan. Bato tila ala ko to ke pero. Balau. Hai. Hindi ito, mabuko yung may pote. Ang dali niya eh. Ini. Columbus. Ini di bawah ya. Ini lagi. Bukan orang Toraja kok tidak nak Columbus. Ini kita lihat. Orang Toraja ini boleh. Oh, bukan tradisi Toraja. Bukan Toraja. Masih di Namutunggor ito rin na sisa. Tunggor di Columbus.
Apa tuh rumahnya? Oke. Dia pikir teman-teman nih kau. Oh, ini bukan dari kemale ada dua kan dalam Kenapa kalau dipakai dia di rumah? Nah, kan itu kita bosan itu terus. Kita bosan itu terus nah. Yang nak bisa kan kongres pun baru ini. Siapa punya itu? Nenek. Hah? Nenek. Kemarin tak ada. Hai juga. Di sini kan? Saya juga mas. Pulang kah? Ya kita masuk dah nih mas. Ini anakku mas. Apa itu? Ah, salah TV. Oh, Sangalat TV. Sangalat TV. Sangalat TV. Wih, uran. Ya pala na uram na. TV. Dia melindo ko lang. Ada nih itu. Oke. Halo. Sama po. Sama po. Stop. Morning, baik. Ah. Sama tatuan apa? Ah, mata tatuan sama. Ako ma-indo po. Oh, apa punya to? Siapa ada lepas celananya? Mempercantik Perti. Oh, iya kak. Jangan lupa Peper. Jangan lupa like. Sangalat TV, yes. Ya. Mana gitu pemangi. Ya tidak.
turun Pak Ramunan tu lah minggu utang mati taruh ganti kalua yang tu sama seterusan na bak turun banganda kalau baru punggung ini pun pangkulan bentuk timan Muran. jadi tadi te sangrara ada Pak Gantian Bulawan ka betul na tang salah satu orang yang dipilih. Dari Pak Pemantau.